Ndabasuje kandi nongeye kubaha ikaze mwese ku Ibendera TV. Nizere ko mumerewe neza mwese aho muherereye, kandi namwe biba bitagenze neza no kwihangana. Turababwira ko umugabo yaguwe gitumo arimo gusambanya umukecuru ufite uburwayi bwo mu mutwe. Turayirambura iyi nkuru. Turababwira kandi ko umuyobozi wa Transit Center yahamijwe icyaha cyo gufunga abantu babiri mu buryo bunyuranije n'amategeko. Turaza kubabwira ibihano uyu yahawe. Mu karere ka Rubavu hafi y'ibiro by'akagari hasanzwe umurambo w'umugabo umanitse mu giti yishwe. Turaza kubabwira kandi ku gitero cyaburijwemo muri Amerika cyagombaga guhitana imbaga y'abantu ku munsi w'amatora muri iki gihugu. Izi nkuru nizo tugiye kubagezaho ku buryo burambuye, ariko mbere gato reka mbanze mbashimire mwe mubana natwe ku Ibendera TV, by'umwihariko mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndasaba ko namwe mutarakora subscribe ku Ibendera TV kubikora kugira ngo tujye dusangira aya makuru kandi mu buryo buboroheye. Nitwa na Cretine Hirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwataye muri yombi umugabo uzwi ku izina rya Claude wo mu mudugudu wa Nyarugenge mu kagari ka Kinunga mu murenge wa Remera ho mu karere ka Ngoma. Uyu akaba akurikiranweho icyaha cyo gusambanya umukecuru w'imyaka 57 bivugwa ko afite uburwayi bwo mu mutwe. Abatanze amakuru bavuga ko uyu mugabo usanzwe akora akazi k'ubusekirite yinjiye mu rugo rutuyemo abakecuru babiri bavukana, barimo uwitwa Mukagatare Marigoreti w'imyaka 57 ari nawe wasambanyijwe na Mukarugarama Ernestina w'imyaka 62, gusa ngo nyuma gato bumva Mukarugarama atabaza avuga ko asanze uwo mugabo aryamye hejuru ya murumuna we ufite uburwayi bwo mu mutwe. Amakuru dukesha TV1 avuga ko Mukarugarama yagize ati, nagiye mu cyumba kureba isafuriya yo gutekamo nsanga abirimo kuba, njyewe namwigereyeho ndimo kumureba neza. Uwo mugabo umwambaro we w'imbere yari yawumanuye uri ku mavi amuri hejuru, naho ipantaro yo ntayari irimo kuko yari yayivanyemo. Abaturanyi b'aba bakecuru bavuga ko bahageze bagahagarara hanze. Hashira akanya gato uyu mugabo agasohoka arimo gufunga umukandara, maze ngo ababwira ko uwo yasambanyije yujuje imyaka y'ubukure. Umwe muri aba baturage agira ati, uyu mukecuru yavugije induru turatangatanga, hanyuma undi asohoka ari gufunga umukandara ubona nta n'ikibazo afite. Yavuze ko icyabaye ari uko uwo yasambanyije arengeje imyaka y'ubukure. Undi muturage nawe watanze ubuhamya agira ati, kubera ko baherukaga kumwiba narinzi ko ari abajura, ariko umubajije arambwira ati umuntu ari mu nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Remera Kanzayire Konsore yemeje iby'aya makuru, avuga ko umugabo ari mu maboko ya RIB kugira ngo akorweho iperereza kuri ibi avugwaho gukora. Uyu muyobozi agira ati, akora muri kampani yigenga mu zicunga umutekano. Bikaba bivugwa ko yasambanyije umukecuru unafite ikibazo cyo mu mutwe. Kuri ubu akaba ari mu maboko ya RIB, ariko raporo ya muganga ntirasohoka. Ngayo nguko, reka iyi nkuru tube tuyisubikiye ahangaha, ariko tubabwira ko tuzakomeza gukurikirana ibyayo kugira ngo tumenye uko bimeze neza. Hanyuma mu zindi nkuru twabateguriye turababwira ko umuyobozi wa Transit Center yahamijwe icyaha cyo gufunga abantu babiri mu buryo bunyuranije n'amategeko. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko CIP Mutsinzi Verdike
uyobora ikigo kinyurwamo by'igihe gito cya Gikondo Transit Center afungwa iminsi 24 ndetse agatanga ihazabu y'ibihumbi 100 y'u Rwanda bisubitswe mu gihe cy'amezi 3 nyuma yo kumuhamya icyaha cyo gufunga abantu babiri mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ni icyemezo cy'urukiko cyasomwe ku wa 7 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024. Uru rukiko kandi rukaba rwamutegetse gutanga indishyi y'akababaro ingana na miliyoni 20 kubera gufunga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Nshimiyimana Aloyizi na Twagirayezu Joel buri umwe akaba agomba guhabwa miliyoni 10 ndetse bagahita abafungurwa. Aba babiri batanze ikirego bavuga ko ku wa 4 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 ubwo bari mu kazi bakora muri Moridi General Supplier ikorera Kimisagara bafashwe n'umuntu batabashije kumenya amazina abajyana kuri sitasiyo ya polisi ya Kimironko. Bahamara iminsi 5 nta dosiye ndetse batazi n'icyo bafatiwe. Ku wa 9 Nzeri muri uyu mwaka w'2024 bashyikirijwe RIB ndetse bahabwa n'urupapuro rwo kubata muri yombi bamenyeshwa ko bakekwaho icyaha cyo kunyereza umusoro. Inkuru dukesha Igihe ivuga ko ku wa 13 Nzeri muri umwaka w'2024 umugenzacyaha wari ufite iyo dosiye yabafunguye by'agateganyo hemezwa ko bagomba gukurikiranwa abadafunze abaha n'icyemezo kibafungura. Bavuze ko bakimara gufungurwa na RIB ngo hahise haza imodoka abatamenye plaque zayo ibajyana i Gikondo muri Transit Center iyoborwa na CIP Veridike Mutsinzi bahafungirwa kugeza na n'ubu. Umunyamategeko waba witwa Maître Barton Matimbano ubunganira yasobanuriye urukiko ko igihe ufatwa n'ifungwa rinyuranije n'amategeko ari nayo mpamvu bareze CIP Mutsinzi bafunze kugira ngo abazwe impamvu uzatumye abafunga ndetse banagezwe imbere y'urukiko. Nyuma urukiko rwasanze uretse kuba baranashyizwe muri icyo kigo mu buryo bunyuranije n'amategeko, CIP Mutsinzi atagaragaza ibikorwa by'imyitwarire mibi yabo ndetse nta na raporo yaba yarashingiweho abashyira muri icyo kigo, bityo ko bafunzwe mu buryo budakurikije amategeko. Urukiko rusanga kandi CIP Mutsinzi yaritwaje imirimo ashinzwe akabafungira muri icyo kigo kandi nta burenganzira abifitiye, bityo ko ahanishwa gufungwa iminsi 24 yarafunze abo bantu mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse agatanga n'ihazabu y'ibihumbi 100 y'u Rwanda. Urukiko ariko rusanga nubwo CIP Mutsinzi Veridike ahamwa n'icyo cyaha nta mpamvu yindi yamuteye kubikora, ahubwo yarabikoze mu rwego rw'akazi, bityo ko byashingirwaho igihano yahawe kigasubikwa akazishyura ihazabu yonyine. Urukiko rwasanze kuba abo barafunzwe bagata imiryango yabo n'akazi kabinjirizaga amafaranga no gushaka ubunganira mu mategeko, CIP Mutsinzi yagomba kwishyura indishyi zingana na miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda kuri buri umwe, zikubiyemo igihembo cy'avoka n'amafaranga yikurikirana rubanza. Ejo nabwo tubibutse ko twababwiye inkuru y'umupolisi Junior Giti yavuze ko ari kumubangamira muri Ntarama mu karere ka Bugesera. Polisi rero muri iyi minsi no kwikubita agashyi. Reka tugane ku yindi nkuru mu karere ka Rubavu. Turababwira ko hafi y'ibiro by'akagari hasanzwe umurambo w'umugabo umanitse mu giti. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 9 Ukwakira muri uyu mwaka w'2024 mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi hafi y'ibiro by'akagari k'Umuganda
ahasanzwe umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 30 umanitse mu giti biteza urujijo abaturage. Icyakora nubwo iyi nkuru yabaye kimomo, imyirondoro y'uyu mugabo ntiyahise imenyekana, gusa abaturage bagaragaza ko batewe impungenge n'ubuzima bwabo nyuma y'uko muri aka kagari habonetse imirambo 2 mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa. Abaturage bakomeza bavuga ko batizeye umutekano wabo kuko mu minsi mike ishize basanze umurambo w'umusore mu nzu yabagamo nyuma y'uko hari hashize iminsi 2 baramubuze. Bavuga ko uwo murambo wari wakaswe umutwe, bityo bagakeka ko yaba yarishwe aho kuba yari yahuye. Icyo abenshi bahurizaho ni uko aba bantu bombi bishwe n'abagizi ba nabi nk'uko ibimenyetso biri ku mibiri yabo bibigaragaza aho kuba bariyahuye. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwatangaje ko inzego zishinzwe umutekano zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu rw'aba bantu, ndetse kugira ngo harebwe uko ubwo bugizi bwa nabi buhavugwa bwakumirwa. Reka tugane ku musozo tubabwira ko muri Amerika haburijwemo igitero cyateganyaga kurimbura imbaga y'abantu ku munsi w'amatora muri iki gihugu. Minisiteri y'Ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kabiri tariki 8 Ukwakira 2024 yatangaje ko Umunya-Afghanistan yafatiwe muri leta ya Oklahoma akekwaho gutegura igitero ku munsi w'amatora. Nk'uko bivugwa mu nyandiko y'ibirego, uyu musore w'imyaka 27 yari yateguye gutanga inkunga y'ibikoresho ku mutwe wa leta ya Kisilamu Islamic State kugira ngo azakore igitero cy'urugomo ku butaka bwa Amerika mu izina ry'uyu mutwe. FBI yavuze ko yumvise ikiganiro hagati y'umuntu ukekwaho icyaha Nasir AT n'umuntu yizeraga ko afitanye isano na leta ya Kisilamu, nk'uko iyi nkuru dukesha Deutsche Welle bitangaza. AT afatanije n'undi muntu yafashe ingamba zo kugura imbunda 2 za AK-47 n'amasasu ku mukozi w'ibanga wa FBI, bituma batabwa muri yombi. Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibatanze ibisobanuro birambuye ku mufatanyabikorwa bivugwa ko nawe akomoka muri Afghanistan kandi akaba umuramu wa AT. Mu kiganiro nyuma y'ifatwa rye, AT ngo yaba yaravuze ko icyo gitero cyari kigamije kwibasira abantu benshi kandi ko we na mugenzi we bari bagambiriye gupfa nk'abahowe Imana. Bavandimwe, nimunyemerere mbashimire cyane. Tuganye ku musozo w'inkuru twabateguriye uyu munsi kandi twizere ko zikomeza kugenda zibanogera. Ndabashimiye rero cyane, mukomeze kuduha ibitekerezo byanyu ku nkuru tubagezaho. Nanabizeza ko muri weekend nzafata umwanya nkabashimira kubw'ibitekerezo byanyu by'umwihariko. Nitwa na Cretine Rushwa, ni ku Ibendera TV. Mugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.